feta dikete tse di 300 ba setse ba ikwadiseditse ditlhopho go fitlha jaana. Puso e tlhokometse le go sireletsa isago ya banana ba ba nang le boikarabelo. Fa ba BFA ba supa fa metshameko ya kgwele ya dinao e tla boela mafelo ano a beke morago ga tlhatlharuane ya boeteledipele. Ke go dumedisa motho ke go amogelana ke bidiwa Regional Richardson mokwaledi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC re Jefferson Siamisang a re e sa le kwadiso ditlhopho e simolola kgwedi eno e tlhola ga tlhano go setse go ikwadisitse batho ba feta dikete di le 300 kana 300,000 fa bua le BTV News maabane re Siamisang a re ntswa dipalo di oketsega ka bonya ba lemogile gore batho ba ikwadisa ka mmetela mo malatsing a bofelo go rotloeditse Botswana go ikwadisa a re ikwadisetso ditlhopho e botlhokwa ka gape e fa Botswana sebaka sa go nna le sabe mo tsamaisong di tshwana patlo maikutlo go setse malatsi fela a le 12 gore ikwadisetso ditlhopho e tswalwe mme palo ya ba ba ikwadisitseng e santse e le kwa tlase fela thata go tshwara seelo sa 1.7 million sa batho ba ba solofetseng go tlhopha monongwaga. Mo letsatsi leno maitsho ga re kgobokanya dipalo go simolola hela mo letsatsi la ntlha re simolola ka di 5 tsa ga January go ithella last week a Friday isn't today last week a Friday go a itshupa sentente gore Batswana ba le 319,632 ba setse ba ikwadisitse ditlhopho mo lehatshe la Botswana mo di constituencies tse di 61 ka masome a marataro le bongwe le di polling station le 2,880 tse di ikadileng ka di constituency mo lehatsheng la Botswana ya ra go ra gore go neele koketsego ya ka no supa dipalo tsa last week Friday Batswana ba le ditso sa go nna maoto a tshupa a go ta mo dikganyeng tsa ikwadisetso ditlhopho gantsi ba emela motsotso wa bohelwa ke gona batho ba taka mmetala ba taka dipalo tse dintsi bo ba ikwadisetsa ditlhopho mme se sengwe gape se na gore se itemogetse mo nako ya gompieno ga re tsere dikgale mo re ba botsa gore ke teba maoto a tshupa ba supa gore kana mo nako ya gompieno ikwadisetso ditlhopho itsile mme ga ba itse ba tabong ba e le bonthopheng go tswa mo diphathing tse di harologaneng re ka tsa sebaka se go rotloetsa Motswana mongwe le mongwe yo e leng gore o dingwaga tse di 18 go ya go godimo a na le o mang o mo tirisong gore a etele polling station e le baneng ka re ga o ikwadise ngwe le gongwe o ikwadise mo polling station yo tshwanetse go ikwadisa ditlhopho mo go bona mme wa go ikwadisa ditlhopho go ise go nne mosuke mo nako ya gompieno ka re ga engwe ga itsere kena ke re gongwe re ka heta ka yone ke gore ga ba ikwadisitsa ditlhopho mo gompieno ga se go ipaakanyetsa ditlhopho tsa October 2024 hela ra itse gore mototegi tautuna la hatshe la Botswana o ntse a re senya le Batswana a ba rare go na le kgonagalo a sa re go tanna yalo a re go na le kgonagalo ya gore gongwe go nne le referendum phuto maikutlo mo Batswaneng mme kana ba tabong ba ya go thopa ga se o se diragala ke ba le morolo ba o ikwaseditseng ditlhopho yana go botlhokwa gore Motswana a lemoge gore dilo tse ga di helehela mo go October 2024 go thopiwa go tswelela ko pele ka dithulaganyo tse dingwe tsa setšhaba. Motshwarela tautona re Slamba Tsogwane a re puso e lemoga botlhokwa jwa go ema nokeng bana le banana ka go ba tlhokomela le go ba sireletsa gore batle ba nne tšhaba e na le boikarabelo. Re Tsogwane o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Tumu kwa kgaolong ya Boteti se ba etseng tebogo ka dintlha. Gone kwa Tumu motshwarela tautona o supile ha go ha bana le banana ditamelo tsa botlhokwa bogolo jang tsa thuto le botsogo go ka ba ha dikitso le mekgwa e maleba go ba hetola gore ba nne le boikarabelo mo setšhabeng gore kana re aga setšhaba ka banana ke bone bokamoso ja lehatshe mme go na le dilo tse dintsi tse di amang matshelo a bone tse di amang thuto tse di amang botsogo tshireletso ya bana le go ba thabolola kana go ba godisa ba tsena mo stageng ke bone batho ba ile gore ba hetoga ba leng teng ba tsene mo stageng se sengwe mme ba tshwantse gore ha ba leng teng mo stageng seo ba rutwetsiwe sente ba godisiwe sente ba te ba kgone gore e re ha ba ta
mo lebakeng la gore yaanong ke bagodi e be ile ka nako ya bone go ba siametse ebile go sa ba gatelele. Motshwarela Taotona o ne a lekodisiwa ka dikgang tse di amang motse. Re beilwe ka ga mosi ke letswae le le ntsi mo kgaolong. Gongwe re kope mongame gore ha le ntse le dira di-programe tsone tse di tshwana tsa botemo le tlotlo tse di rotloetsa batho gore ba itemele ba ikisetse dijo, lebelelang gore re tshela mo kgaolong e sena metsi. Go bua ka dikgang tsa bo NDP le bo DDP re ntse re isa matshwenyego a tshwana a re sologela gore motho sa Taotona e taragale hano kana bogogi bo bo leng hano re ta sologela go utlwa dikarabo tsa dilelo tsa rona tse re thola re lela ka tsone tsa bo maternity bo police post lo boyana bo ditsela dikago tsa di-classroom tsa bana ko sekolo tsa reception class. Dingwe tsa dikgang tsa banni di ne tsa tsibogelwa. Dingaka dintsi di a goroga mo kgaolong mme ga di goroga jaana dingaka tse di tlile go replacea bongaka ba rona ba ba isitsweng sekolong. Ntse re sena pharmacist mme kana pharmacy technician mme bona ba re ntse re ba hirelwa ba temporary ba re le ratisa mongwe ka kwano batsadi ka le lena le ena ba ya transfer. Yaanong e santse le di-proposal ga ise ya approviwe mme re rapela modimo gore ga e ka approviwa e be re ka kgona go ta go ira boloko jone ja reception. Batho bote ba batla go lema yana na le bothata ja metsi a letswana, so a se issue ya famu ya thumu hela tana go lekiwa tsa boranyane jwa segompieno. Motshwarela Taotona o tsweletse ka go buisa metseletsele ya diphuthego tsa kgotha mo kgaolong ya gagwe ya Boteti West go rerisana le go phutha megopolo mo banning. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Qhumo. Motshwarela mookabelo maphodisa a Naledi, Assistant Superintendent Mike Gaubui a re ga ba ise ba itse se se ka tswang se bakile molelo o letseng o tshubile bontlha bongwe jwa mmolo wa kgale mono ga borone. Molelo o ne o peperetla mo tshokologong ya Maabane o kaiwa fa o jele bontlha bongwe jwa marekisetso a spa le marekisetso a mabapi mo puisanong le BTV News. Assistant Superintendent Gaubui o tlhalositse fa molelo yo o ne wa laolesega ebile ba o timile pele go nna maitseboa. O tlhalositse fa go sena dikgobalo dipe tse di bakilweng ke molelo o mme go santse go tla rurifatswa gore dithoto tse di dirweng ke molelo e ka tswa e le tsa madi a bokae. Mo pegong e re dikileng re begile mo bekeng e fetileng Magistrata yo mogolwane wa kgotla ya ditsheko kwa molepole re ga se itsewe Tonoki o laotse gore basekisiwa ba bararo mo polaong ya bana ba bararo go bapa le motse wa Boataname kwa kgaolong ya Kweneng ba tswelele ba letetse tsheko eo kwa ntle ga kgolegelo. Tshwetso ya ga Magistrata e tla ka nako e basekisiwa bao Rakola John Rakola, Katlego Rakola le Basebonye Rakola ba neng ba itshupile kwa kgotleng ya ditsheko go sekela melato ya polao. Nkutlwile Thamaga le Samantha Gabaemi ba rulaganyetse pego. Basekisiwa ba le bararo e leng Rakola John Rakola wa dingwaga di le 79, Katlego Rakola wa dingwaga di le 32 ga mmogo le Basebonye Rakola wa dingwaga di le 50 ba lebisitswe melato e le meraro ya polao. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla go belaelwa fa boraro jo e na re kgwedi ya Morule e le 28 ka ngwaga 2023 gaufi le masimo a dithoteng a bepeng le motse wa Batlaname mo kgaolong ya Kweneng ba dumalana go bolaya phenyo ra tlhaga. Mo molatong wa bobedi babelelwa ba ka boraro ba lebisitswe gape molato wa go bolaya mmile le kgatlhaga ka lone tsatsi leo e ntse e le gaufi le masimo a dithoteng a bepeng le motse wa Batlaname. Mo molatong wa boraro go belaelwa basekisiwa ba e na re kgwedi ya Sedimonthole e le 28 e ntse e le kwa dithoteng ba kopanela gape go bolaya Pako Mokgalagadi. Mosekisi wa puso mo tshekong e Sabo Inspector Morin Segokgo o tlhaloseditse lekgotla fa basekisiwa ba letleletswe ke kgotlakgolo ya ditsheko Kolobatse go letela tsheko ya bone ya dipolao ko ntle ya kgolegelo mme a supa gape fa ditlhomiso di santse di tsweletse. Segokgo o tlhaloseditse lekgotla gape gore ba isitse ditopo tsa bana ba ba bolailweng go tlhatlhobiwa ke dingaka mme ba santse ba emetse maduo a ditlhotlhobo tseo.
Mosekisi o ne a kopa lekgotla go ba fa sebaka sa go tswedisa ditlhomiso tsa dipolao tsa bana bao tse di dirilweng ke basekisiwa ka jaana di se motlhofo. Makastrata Tonoki o ne a tla kopo ya bosekisi go tswela ka ditlhomiso le go tsitsa dipego tsa bongaka fela fa di sena go ntshiwa. Makastrata a re melato ya polao e basekisiwa ba e lebisitsweng ke e masisi mme e tlhoka ditlhomiso tse di tseneletseng. Mosekisiwa wa ntlha Rakola John Rakola, mosekisiwa wa bobedi Katlego Rakola ga mmogo le mosekisiwa wa boraro ba Sebonye Rakola ba ne ba tlhalosetsa lekgotla fa go sena sepe se ba ka se buang. Makastrata yo mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya Molepole ga se itsewe Tonoki o okeditse nako ya gore basekisiwa botlhe ba tswele ba letsetsheko e ko ntle a kgolegelo mme ba tla itshupa gape fa pele ga lekgotla kgwedi ya Moranang e le malatsi a le 23. O nkutlwile Thamage, BTV News, Molepolole. A re name re bua ka dikgang tsa dipolao tsa batho. Modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Puso Gaborone o rotloeditse maloko a ntlo ya dikgosi go tlhomamisa fa ba dira tiro ya bone sentle ya go tlhokomela morafe ka e tsela nngwe ya go hema borukutli. O tlhalositse fa mo pakeng eno ya ntlo ya dikgosi ya bone go nnile le dipolao tse di diragetseng mo mafelong a a farologaneng mo go ralala lefatshe leno mme di tlhoka go emelwa ka dinao gore selo se seka sa ipueletsa. O buile se maabane fa a bula phuthego ya bo 15 ya ntlo ya dikgosi Thirimakgweng le disang go tswa kgosi. E sale go simologa ga paka ya bone ya ntlo ya dikgosi ka ngwaga wa 2019 go tlhalositswe fa go nnile le dipalo tse di kwa godimo tsa dipolao go ralala metse e farologaneng. E re ka seemo se se tshwenya maloko a ntlo ya dikgosi ba rotloeditswe go bereka ka nata mo go ageng setšhaba se se bopaganeng ka lorato le neelano se le tsela ya go leka go hema borukuthi. Ga re lebella ka kakaretso tse di amang setšhaba ngwa dilo tse di tshwenyang tse re ntseng re di bona ke kgang tsa dipolao tsa batho. Ra itse e setseng ka re jaanong ke selo modiro gore tsatsi le letsatsi beke le beke re tshwanela ke gore re bone pego ya dikgang tse batho ba bolawang ka go harologana ka tsela tse di sannang sentle mo metseng ya rona. Ke dumela ke re le tla dumelana le nna gore le le marara a lehatshe la Botswana le tlhokometse merafe ya lona. Ga gona ope yo eletsang go latlhegelwa ke batho mo kgaolong ya gagwe mo motseng wa gagwe ka tsela tse di sannang sentle. Ka tsela nngwe ya go nonotsha ditirelo tsa magosi go rulagantswe dithuthuntso tse di maleba go ba thathelela ka dikitso tsa boeteledipele gareng ga tse dingwe. Ra itse gore gone mo mpung ya rona ya bone ya ntlo ya dikgosi re na ra ipeela gore re batla gore dithuto e nne dingwe tsa dilo tse re di bayang ko godimo mo go netegatseng gore re tlhatlhelela marara, re ruta marara, re ba neela dikitso tse di maleba. Ke tsaya ke re bua jaana go kgonne go nna le dithuto tse di harologaneng mme ebile ra kgona gore re tsene le mo dithutong tse di amang le tsa maranyane, tse di amang le tse di itebagantseng le boeteledipele, tse di amang tse di itebagantseng gore re ka fetola dilo ka tsela e ntseng jang ka ga re di dirang ka teng. Mo bekeng e ya ntlha ya phuthego nngwe ya dilo tse di tla dirwang ke gore maloko a ntlo ya dikgosi a lebelele tshekatsheko molao motheo kgotsa white paper e neng ya rolelwa ntlo ya dikgosi ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Sedimonthole e le 20 gore ba e sekaseke. Re kopilwe ebile re kgethile gore re ye ko merafeng ya rona, re ye ko go ba re ba emetseng, re ye go buisanya le bone mabapi le se se mo pampiring ya puso kana the government white paper yone eo ya review ya constitution ya lehatshe la Botswana kana tshekatsheko ya molao motheo wa lehatshe la Botswana. Jaanong go tla nna le sebaka mo bekeng e rona re le ntlo specifically ka la botlhano re tla nna mfatshe go sekaseka white paper ya puso mabapi le tshekatsheko ya molao motheo. Phuthego e solofetswe go itebaganya le dipotso tse di 26 le go thathanya ka melao ya ditsamaiso dingwe. Thirimakgweng, Botswana Television, Gaborone.
Mookamedi wa lekala la dipalopalo ko Malawi mme Lizzy Chikoti a re go botlhokwa gore makalana a dipalopalo a mo dikgaolong ya Sub-Sahara a kopanele dikitso le megopolo ka ditirelo tsa one. Mme Chikoti o tlhalositse fa mafatshe ao a na le bokgoni ebile a ka anywa go le gontsi ka bone fa belana tse a di dirang. Lekoko la lekalana la dipalopalo la Malawi le mo lefatsheng leno go tla go ithuta ka ditirelo tsa lekalana la mono gae la dipalopalo. Monica Swaela ka dintlha. Makalana ka bontsi a tsweletse ka go tswa ka methale e farologaneng go leka go thabolola ditirelo tsa one, maikaelelo e le go fitlhela maduo a nametsang. Makalana a dipalopalo le one ga a bate go sala kwa morago mo go thabololeng ditirelo tsa go kgobokanya dipalopalo jaaka e le maikarabelo a one. Ke ka mo ofisi ya Malawi le yone e lekang ka bojothe go atega ka ebile e setse e kgonne go fenya sekgoreletsi sa lethoko la madi se ntseng e le kgwetho. It's very important for us, for the sub-Saharan countries actually, to learn from each other, because we find that we are able to invite or to get technical support from overseas, from outside the continent. Yet, even among ourselves, I think we have experts. So we are that's looking forward to our discussions to learn how you plan, how you conduct, how you process, analyze, and then disseminate the data, the official statistics from the surveys and the censuses that you do conduct. Busheng lefatshe leno le ne la ya go anywa go le go ntsi kwa Malawi ka tiriso ya maranyane a dikhomputara go kgobokanya dipalo. Mehela lekalana le ikaelela go atolosa tiriso ya maranyane go ka itepatepanya le kgolo ya boranyane e tsweletseng. We are also busy with modernizing and automating our processes. This is a process that has been going on for some time. So we are doing that. Some quick examples here, of course, all our surveys now, we use the computer-assisted personal interview. And so the data comes through the internet to our servers. And from the lessons of the census in particular, we think the summarization of the data and the data editing, coding, and so on, we should be able to do it faster and faster. As you would know, the demand for statistics is ever growing in various areas. So we are working on increasing the range and increasing the speed. Lekoko go tswa kwa Malawi le ta etela gape bana le sabe mo mohameng wa go kgobokanya dipalopalo mo bekeng eno. Monica Swaela, Botswana Television, Gaborone. Mothoetso ke di gonetse mme go akologa tsa tshwa di alatela kgante jana ka nako ya boroba bobedi a re mabaleng. Ke go lebogere tsa metshameko o ditisediwa ke sethe ka ga kwa metsone tse di tsang ditlhogo tsa re setlhopha sa borre sa police se fentse Vipers ka dintlha tse 48 go tse 40 mo metshamekong ya beke ya ntlha ya Lukhara Netball League ya ka kwano borwa e neng e tshegeditswe kwa mabaleng a bona mono Gaborone se gona mebaeng o na le ko. Police ba simolotse kota ya ntha ka masheta hela dikgaga tsa bodiremana ka makepe jaaka ba sireletsi ba sejana Vipers le bone ba bolotsa ntwa ya bone ya Nathaselo Kgabeledi go hita bo mampudi ba pele police ba wetsa kota eo ka dintha di le 12 go tsehera bongwe tsa Vipers. Kota ya bobedi police ya tswelela ka tshameko ente e bile hena le tsogana le ha godimo jaaka bana ba padimo la Vipers go a boikhutso ka dintha di le 12 le bohera bobedi go tse 10 le bohera bobedi. Go boe kwa boikhutso Vipers ya leka go ingapangapela ba nosa kgapetsa hela seo sa bosalekana jaaka banna ba mapodisi bana ba henya kota eo ka 36-31 go gapa motshameko othe ka 48-40.
re lekile thata go prepare for this game. Re lebeletse gore ne re tshameka le di-champion being Vipers. Re ne re lebeletse gore Vipers ya siana ha gare. E be re ipolela gore gompieko we have to make sure that ga re tsamaele speed sa bone ka gore ena le bananyana ba ba siana thata. Me re ile ra dira first quarter, second quarter ga re berekela. Coming to this game, we don't have pressure because we've been strategizing for going forward. We are playing against former champions because we got the championship last time I had Samik when they took bronze medal. And then when we were playing, I had 3 wing defenders about by new. I had a goal defender first game so we're still developing and building towards the final the second round. Mo metshamekong e mengwe e ne rulagantswe mo bekeng ya ntha ya league ka mathaso Thamaga Jaspers ya bomme e hentse UB Crystals ka 47-38, Prisons ya betsa Notwane ya borre ka 44-41, ha jwane e hentse BDF Cats ya bomme ka 48-46. Vipers Malta Kurenelengwe e hentse Prisons ka 52-33 hentse e letsa bomme. Borre ba Vipers bone ba hentse BDF Cats ka 35-34 ha bomme ba Police ba hentse Notwane ka 52-29. Ka Sontaga gone jwane e hentswe ke Police ya bomme ka 47-52, bomme ba BDF Cats ba itirela boithatelo ka Notwane ba e henya ka 63-28 ha UB Crystals e hentse Prisons ka 39-38. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Ha re tsena mo go tsa kgwele ya dinao ya bomme Gaborone United ba fentse security systems ka no e lengwe go lefela mo motshamekong wa ntlha wa leki ya Gagfa Division 1 ya paka eno o ne o tshamekela kwa lebalela Lekedi Football Center mono Gaborone. Ryan Kangwanyane. Gaborone United ba sale ba khomogela systems ba no sa no fela ditloga ka motshameka pele wa bone yo mosha o ntlametse ga o nyadiwi mo motsotsong wa bobedi. Maiteko a ditlhopha ka bobedi go nosa nno e nngwe mo karolong ya ntlha a retela ka jalo ditlhopha di ya kona konya go ikhutsa ka e lengwe ya moya go lele go lefela la systems. Mo karolong ya bobedi ga lebega ditelo tsa ga Mokatisi Mpile Madala di utlwetse the Alarm Girls ba etela dikota tsa GU kgapetsa mme mababogolo ya bo ile go retelelwa ke go nosa. Mo motsotsong wa masome a ferang bobedi le boraro ga o nyadiwi o na retelelwa ke go ketapele ya GU morago mo tsamao montle. Go retelelwa ga ditlhopha tseo go nosa mo karolong ya bobedi ga raya gore makgarebe ga Steven Maphosa ba ya gae ka dintlha tse 3 le phenyo ya nno e lengwe go lefela. I think we did well. Both teams did well, and come on, they are girls. I mean, you have a lot to work on, especially keeping the ball. You know, if you are coaching ladies, you need to work on the ball technically, especially keeping the ball. If you keep the ball more, which is what we tried, which is what we are going to keep on doing, keeping the ball so that they get tired. As they get tired, they open the gaps, and then we capitalize on the gaps. As you saw, the first goal, how it went. That was according to the plans, and it really worked. And I think they are a good side as well. They are a good side. It was a tough game. Game, I think. Loss of concentration. The first minute, I think. So we really contain. I think my girls were a bit shaky. But going forward, we have learned something. We'll go and rectify the mistakes and carry forward. A loss in our first game, league. Let's see going forward. Mo madiwang a mangwe a liki eo double action inotile Prisons 11 ka dino tse 3 go lefela fa Mazoti FC e fentse FC Ambassadors ka tse 3 go tse 2. Ryan Kangwanyane, BTV Sport Gaborone.
re ntse re le mogotsa kgwele ya dinao moeteledipele wa Botswana Football Association McLean Letswete o tlhalositse fa metshameko ya dileki tse dikgolwane tsa Botswana Premier le ya First Division di tla simolola ka mafelo a beke morago ga go ema ka nakwana ka ntata ya kubetsano magareng ga makgotla a BFA le Botswana Football League. McLean o tlhomamisitse fa kgwele ya dinao ya dileki tseo e tla boa ka jana ba ntse ba tsweletse ka go sekaseka kgantse di neng di farafare makgotla o mabedi mo dibekeng tse tharo tse di fetile di akaretsa go segelwa fa thoko ga modulasetilo wa Botswana Football League Nicholas Zakham le go segelwa go thoko ga lekgotla la BFL ke ba Botswana Football Association gareng ga tse dingwe. Moeteledipele wa BFA o kaile seo mo phuthegong ya babegakgang kwa Lekedi Football Center kwa neng a ikopa maitshwarelo go bo dikgangkgang tsa BFL le BFA di tsere nako e telele go rarabolola go na le jaaka ba ne ba solofetse a bolela fa ene e le khuduthamaga ya gagwe ba tla dira gotlhe go ka busetsa kgwele ya dinao ya leki tse dikgolwane mo tseleng. My children were a little bit hot-headed, not because they wanted to be disruptive, but because they wanted to be heard. Therefore, ladies and gentlemen, I'm here today to assure the nation and all our stakeholders that football is back. There are many other issues not resolved, but that's not the discussion for today. Today, I sit here as a proud president of Botswana Football Association, assuring the nation that despite what we've gone through, football is back. I think, Rembata, you can confirm that the games start this week. The only problem was communication. You know, where there's no communication, it becomes a problem. So we have solved the communication. And we are starting this weekend as First Division North and South. Thank you very much. The games will be back. Football is back. Rwala Mabaleng weekend to Ineta. So just to give confirmation to the nation, and we are very sorry for having missed football for the last 2 weeks, but it was the necessary evil. Thank you very much. Mejanong fa re di garela maikaelelo a magolo a ka Zungula Bridge Marathon Activation ga se fela go rotloetsa bataboge go ipaakanyetsa lebelo leo ka dipalo mme gape ke go tsibusa bana le sabe ka botlhokwa jwa go tlhokomela mebele le botsogo jwa bone se se tlhalositswe ke mogolwane wa komiti e baakanyetsa lebelo la leo re David Lebalelo yo o weditseng ka gore tsiboso e gape e thusa mo ikatisong ya bataboge kitso temane o tshotse ntle le go ngwa ka batabogi ba bona go le botlhokwa go laletsa ba tsa botsogo le dikgwebo tse dingwe go tla go thusa go dira ditlhatlhobo tsa botsogo gore ba nne le batabogi ba itse seemo sa bona sa botsogo. This event is hosted here in Kasane. It's hosted here in Chobe. So we want to see most numbers coming from Chobe. And by so doing, re le ka Zungula Bridge Marathon, re lemogile go le botlhokwa gore re ba rotloetse ka go hokotsa one madi a eleng gore batho ba Chobe ba ka register ka one. Health screening. Remember, we have partnered with NAPA. NAPA these non-communicable diseases. Re sponsor category ya bana le bogole. Ka gore tota ithelelene e saletse ko morago go sena batho ba ileng gore ba e sponsor. Condition e mo go yone bo ma go yone ga se re ka ba itse gore ba kgone go tsenela mabelo kana ba ka tsenela sepeseleng gore se ka ba kgonza le bone bana le bokgoni jo eleng ja bone hela jaaka lephata la Botswana Post le bone gore le kgone go ba rotweng. Batabogi ba ba nnang ba taboga ngwaga le ngwaga ba amogana metlhala ya ikatiso le maikutlo a bone. Ke ne ke ntse compare ka time hela but ke trainer hard than last year. Ke ne ke pagama thaba ke taboga mo mothabeng gore khone go nna le that pace up. Last year ne ke sena nako e ntsi ya go ipaakanya ka mabaka a tiro yaanong gompieno ko ke tsere malatsinyana gore ke kgone go ipaakanya sentle ke sa hele thata ke strela hane gore go boketenyana teng gore mmelo wa me o kgone gore ka nako ya marathon o bo itsetsepetse.
banni ba Tšhobe ba ne ba rotloediwa go nna le seabe mo mabelong ka e le a bone mo kgaolong eo ba ebile ba rotloediwa go itshidila mmele godimo ga moo ba itlhatlhobela malwetse gangwe le gape Kitso Taemane Botswana Television ka Zungula Motswana wetso thebe ya sebodio ke leleme tsa metshameko re di gonetse mme a re lebetse di tla latela mo the day break di longwa serota ke tsa seemo sa bosa Sesore go thibile ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng kone le borwa jwa legare mo maphakeleng gona se go ikutlwetsa go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 16 go ya go 10 bongwe fa re lebela mo tshokolo gona se go tswelela le go le bothito go dikgalong tsa Nghabe Tšhobe le gare le bokone botlhaba ka 22 le bofera bongwe go go 32 fo mafelong a mangwe gona se be go le mogote ka 33 go ya go 35 fa re lebella seemo sa loapi mo malatsing a kopele mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng le kone re se pula ya diphefo di kgadima ka tsela la boraro la bone go le mogote mo tshokologong dikgalo tsa gantsi le kgala ga di gona se go thibile ka bontlhabong ka tsela la boraro la bone go kgaolong ya gantsi go le mogote mo tshokologong fa kgaola ya kgala ga di gona se go thibile ka bontlhabong ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gona se pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo eo go le mogote mo tshokologong ka tsela la boraro le la bone dikgalo tsa Tšhobe Nghabe gone re se go thibile ka bontlhabong ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong dikgalo tsa legare le bokone botlhaba gone re se go thibile ka bontlhabongwe go kgaolong ya bokone botlhaba le bokone jwa legare ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong ka tsela la boraro la bone mo kgaolong ya bokone botlhaba ga kgaolo ya bokone jwa legare gone re se go le bothitho ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go le mogote kgaolo ya boraro jwa legare gone se go thibile ka bontlhabong ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone re se pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo eo go le bothitho mo tshokologong ka tsela la boraro le la bone